Вавилон Мобайл замимаи май Вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. iCoupon аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. имрӯз зиндагии худро бе интернет тасаввур кардан хеле душвор аст. ин торномаи азим ба инсон имкониятҳои хеле зиёд медиҳад. кор, таҳсил, муошират, шиносоӣ, ин ҳамаро метавон ба воситаи интернет ба роҳ монд. харидани молу маҳсулот ба воситаи онлайн магазинҳо як кори маъмулӣ ва ҳамарӯзаи инсонҳост. акнун шумо метавонед аз хона набаромада молу маҳсулот, ғизо, доруворӣ, хулоса ҳар он чизеро ки мехоҳед фармоиш бидиҳед ва фармоиши шумо дарҳол ба пушти даратон оварда расонида мешавад. барои ҳамин шумо бояд замимаи май Вавилонро дар телефони худ дошта бошед. дар замимаи май Вавилон бахши e-commerce аст. ба воситаи e-commerce шумо метавонед харидҳои хеле муфидро сари вақт анҷом бидиҳед. бахши iCoupon аз ҳама муҳимтарин бахш дар замимаи май Вавилон аст. тавассути бахши iCoupon шумо метавонед тахфифҳои хеле зиёдро ба даст биёред ва харидҳои муфид анҷом бидиҳед. акнун бо замимаи май Вавилон шумо вақти худро беҳуда сарф намекунед. ба ин ё он корхона рафта маблағ пардохт намекунед. аз дохили хона тавассути ҳамёни электронӣ шумо пули барқ, пули об, хидматҳои коммуналӣ, пардохти абонентӣ, хулоса ҳама гуна амалиёти пардохтиро метавонед анҷом бидиҳед. хулоса замимаи май Вавилон ёрдамчии ҳар яки мову шумо. мо аз шаҳри бостонии хуҷанд барномаи навбатии ногуфтаҳоро шурӯъ мекунем дар ҳамкорӣ бо толори мебели эмбауд. макон шаҳри хуҷанд, кӯчаи исмоили сомонӣ 250, телефони тамос 92 633 88 33 92 933 88 22. меҳмони барномаи мо шахсе ҳаст ки дар як муддати хеле кӯтоҳ тамоми кишварро мусаххар кард ва ин нафар дӯсти азизи ман, рафиқи беҳтарин, инсони наҷиб Дамирбек Олимов аст. салом Дамирбек ҷон, хуш омадед. салому дуруд, ташаккур. шуморо аслан дар хуҷанди бостонӣ, дар диёри бобои шайх Камоли хуҷандӣ хуш омадед мегӯем. имрӯз аниқтара шумо меҳмони мо ҳастетон. хуш омадедтон. саволи нахуст Дамирбек, чаро вақтҳои охир таронаҳо каманд? ин вобаста аст бо пандемияи ковид ё ин ки ягон сабаби дигар аст? таронаҳо кам не, аки орзу рости гап. ман дар архивам бисёр тарона ҳаст, эҷод мекунам, бисёриш ба ман маъқул намешавад, баъд намехонам. ман атрофи таронаҳои шумо як тадқиқот анҷом додам. аслан атрофи кори эҷодии шумо як тадқиқот анҷом додам ва фаҳмидам ки ким кадом як танзимгари мусиқӣ, яъне ба истилоҳ аранжировщик аз шумо мегурезад ва таронаҳои шуморо ба зудӣ таҳия намекунад. ин ки аст? рости аранжировщикои мо камтарака мехел вақта кашол мекунад. шояд ин сабабам бошад, дер суруд тайёр мешавад. ки масалан шумо муддати мадиде бо касе кор мекардед ки айни замон аз зангҳои телефонии шумо мегурезад, таронаҳои шуморо зуд сари вақт таҳия намекунад? ки аст? рости мо аз ин ҷо давлати ҳамсоя ҳамкорӣ кардем бо аранжировщики Ӯзбекистон. шавкат ростикаб фамилияшон аз хотирам баромад. бисёр бародари ширин, оям тоҷикзабон ҳастанд ва намедонам чӣ хел шуд ки сурудҳои дер тайёр мекунанд. ё аз сабаби пандемия бошад, Ӯзбекистонам ҳама карантин буд ва мо рӯзҳои наздик ҳамсӯҳбат будам. падарашон аз олам гузаштааст ва гуфтанд ки хай ман роҳӣ мекунам. рости 7 моҳ шуд як суруд оҳанги акои даврони ман равон карда будам. 7 моҳ боз ман вай сурудҳо интизор. яъне 7 моҳ шумо интизоред. ин кадом тарона аст? фасли баҳору гули бодоме
دل را بود از من گلندام للیلا ستاره شام آخر ماتم زده است اون جوانی تنظیمگر شهرت گفتید شوکت بعد مرگ پدر 7 ماه قبل پدرشون نه از دنیا گذاشتند 2 هفته پیش بفکرم акои даврон бисёр мегӯянд ки ҳамин оҳангое ки мо эҷод мекунем аранҷировчикои танзимгарои Ӯзбекистон на он қадар таъбидили мо мекунанд чунки сабку услуби мо дигар ҳаст шояд аз ҳамон сабаб вай барои худаш маъқул наштудааст ба фикрам мабод пешниҳод накардааст ман намедонам сабабаш чист ягон вариант пешниҳод накард вариант пешниҳод кард шумо писанд накард не хайр акун маҷбур писанд мекунем дига илоҷ надоре баъди ин ҳама интизори корҳоятон бо нигина амоқулова дар кадом поя аст ягон нақшаи муштарак доред ё ин ки бо дигар сарояндаҳо мақсади бадеҳахонӣ доред ё на ҳоле дар нақша надорам лекин ҳозир вале ман шунидам ки замоне шумо мехостед бо Юлдуз Турдиева бадеҳа бихонед мехостам аммо чаро ҳоло намехоҳед не мехоҳам ҳоло дар нақша нагирифтем насиб бошад мехонам бо Юлдузам агар насиб бошад ҳозир аки орзу чӣ монеа шуд ки бо Юлдуз не ягон монеъ нашуд мо хондане будем фақат оли оҳанг набуд шеър набуд ягон мавзӯъ набуд ҳеҷ чи интихоб накарда будем ҳама хел суҳбати телефонӣ доштем ҳамин ки тамом ваям гузошт манам гузоштам аз паи дига кор боштем ҳозир корҳомо акоҷон ва як консерти зинда мондем мо зинда барпо кардем ин орзуи деринаи ман буд ман мехостам ки дар консертҳо беистифодаи фонограмма баромад кунам дар маъракаҳо ва мо дар вақти карантин ҳаминро шишта оғоз кардем ин корро ман фрагментҳои тамринҳои шуморо дидам мисли ки ягон мамлакати урупоӣ бошад як аҷоиб навор аҷоиб саҳна аҷоиб фазо ман боварӣ дорам ки ба мухлисонам писанд меояд аллакай дар ютуб ҷо кардем иншоалло хай фикру ақидаи худро менависанд ва ман мехоҳам ки аз ин баъд бисёртар зинда баромад кунам дар ҳама ҷо агар шароит агар имконият бошад мо дар бораи бадеҳахонӣ пурсидем яъне дует тасмим надоред бо каси дигар не ҳоли дар нақша надорам хонамам аввал бо хоҳари азиз Нигина Амонқулова беҳтарин сарояндаи Тоҷикистон метавонед нақши Нигинаро дар эҷодиёти худ арзёбӣ кунед дар асл чӣ гуна аст Нигина чӣ нақш дорад Нигинаям бисёр нақши калон дорад ҳар як кас сабабгори асосӣ шуда метавонад маслан як кас сабаб мешавад ва кори шумо пеш мерад Нигинапа ҳамроҳи ман дуэт хонданд бадеҳ хондем яъне он замоне ки шумо ҳанӯз машҳур набудем нав чӣ кор мекардед шумо он замон қадамҳои худамона роҳи саҳнаба нав монда будем хай донишҷӯ будем ҳаминҷа кор мекардем чӣ кор кохи рӯдагӣ кор мекардам ансамбл ба ҳайси сарояндагӣ ансамбли шашмақомхонаи Нури Хуҷанд кор мекардам не ба ҳайси сарояндагӣ кор мекардам ва рӯзе ҳамахе пешниҳод шуд ки дар наврӯзи ҷаҳонӣ бояд мо ҳамроҳи Нигина Амонқулова бадеҳ хонем вақте ки занг задам ман бисёр хурсанд шудам албатта аввал боварӣ надоштам ки ман бо ҳамроҳи Нигина Амонқулова мехонам ва ҳамахе корро оғоз кардем мухлисон насб пазироӣ карданд яъне ки ин лоиҳаро роҳ андозӣ кард Чакомаи Гесу фестивал буд озмуни Чакомаи Гесу буд дар Хуҷандам буд ва ҷумҳуриявиам буд ман дар он ҷо баромад кардам ва Нигина Амонқуловаам он ҷо баромад мекарданд ва ҳамон ҷо дида буданд ки ман сароянда ҳамахе ҳаст аввали бор дар ҳамон ҷо дидам ва баъди вай наврӯзи ҷаҳонӣ ба устод Убайдулло Раҷабов коргардони ҳамон барномаи консертӣ ба Нигина Амонқулова хоҳиш мекунам ки ту бояд бадеҳа хонӣ ва Нигинапа маро интихоб мекунам ки ман бояд ҳамон Дамирҷон кити хонам ва ҳамахе шумо аз куҷо огоҳ шудед ки Нигина шуморо интихоб кардааст ё ин ки ба шумо занг заданд ман занг заданд шумо дар куҷо будед ва дар кадом ҳолат қарор доштед вақте ки шуморо занг заданд шумо намемонед ки ман рости гап аки орзу даврои ҷавонӣ ба хай
аз ягон кор кардан мисол ман шаҳр намедорам, ҳамаас кор аст. Вақте ки ман донишҷӯ будам, ман мошин доштам. Дар деҳа зиндагӣ мекардам. Ҳар саҳар меомадам, ман мошинам ки 4 та одам меовардам ва вақте рафтам баъди кор бо 4 та одам гирифта мерафтам ки пули амун судишворӣ бород. Вақте ки ман амун дар автовокзал истода будам ки нигинам онқулу занг мезанам. Мегӯям ки Дамирҷон шумо ман нигинам онқулова. Хай ман аллакай худама гум кардам. баъд мо ба мехе пешниҳод шуд дӯсту шумо ҳамроҳи ман суруд мехонед? Ман гуфтам барои чӣ? Ба ҷони дилам мехонам. баъд ҳама кора парфтам, аз паи ин кор шудам. яъне дохили салони мошини шумо одамо нишаста пассажир дошт? ман гуфтам шумо фуроитон ва ё ҳайрон. Дамирҷон чӣ буди хикроси? Не, ман кори зарурам баромад мебахшидам шумо онҳоро дар дигар мошин. Он вақто ҳоли вай буд. Фақат майл агенту почта соли 2010 буд ё 11 буд. Инқадар ин сомонаҳои интернетӣ машҳур набуд. Ва почта доред ми? Гуфтам ман надоштаму дорам гуфтам. Ба ман равон кунед гуфтам. Ман дароб бачаҳои почта кушода равон кардам почта. Баъд ба ман сурудро равон кардан. Намихе корро оғоз кардем. яъне почта электронӣ надоштеду ба нигина гуфтед ки почта дорам? Надоштам. Он вақт ба нигина гуфтед ки почта дорам? Дорам. дурӯғ гуфтед? Хай дурӯғ гуфтам. чаро дурӯғ гуфтед? Дурӯғи ба фоида ку. ё ин ки аз тарс? Не, он вақт телефонам ҳам мехе вай набуд. ё аз ҳаяҷони зиёд? Не, ҳаяҷонам буд, албатта ҳаяҷон буд. сипос ба нигинаҷон. Ташаккури зиёд. як қалби зебо дорад нигинаи нозанини мо. барои ман ҷолиб аст шумо гуфтед ки аввалин бадеҳаро бо нигина сурудед. ман напурсидам ки кадом бадеҳа буд, кадом тарона буд. Ялалум мевой буд. оҳанги ҷавону дилнишин давлати мост, ялалум эвой. вақте ки ин сурудро хондем, ман бисёр бачаи шармгин, ҳолиам шармгин ҳастам. ака орзу гапаму гуфта наметавонам як аста. баъд мехостам ки ҳамин сурудро клип кунем. ман нав сар карда будам кора, мехостам ки клип кунам ва ин клипро реклама кунем ва тӯй баравем, зиндагӣ ба кор кунем. гуфта наметавонистам. хиёлам гум буд ки апаҷон бед ҳамин суруда клип кунем, лекин гуфта наметавонистам. во мехӯрдем, мегуфта намешудам, амхе медидам, метарсидам. ё аз чӣ метарсидед? чаро наметавонистед ба нигина бигӯед? на танҳо ба нигина, ман мисол дигар одамо биям кушода равшан гавда наметавонам. яъне дар зиндагӣ аслан шумо ҳамин кам ҷуръатед? ҷуръат не, ҷуръат не, шарм медорам. намедонам барои чӣ. хай ҳозир шармгин. чӣ хел шармгин? вақте ки дар саҳна баромад мекунед, ман ягон зарра шармгин будани шуморо ҳис намекунам. бо он рақсҳое ки доред, бо он нозу адоҳое ки дар меоред, ягон зарра шармро намебинам. вале шумо мегӯед ки дар зиндагӣ шармгинам. ман мехоҳам ки аз ботини шумо анамон Дамирбеки аслиро берун биёрам. Дамирбеки аслие ки дар пушти шояд либосе, дар пушти як пиджаке худро пинҳон мекунад. ана ҳамон Дамирбек барои ман лозим аст. ман намедонам чӣ бехе. вақте ки саҳна мебурам, ман ягон зарра шарм намедорам. хеле оҳиста оҳиста шармам гирифта партосем. баъди суҳбатҳои шумо тамом шарм нест аст. чунки ҳама гапҳои гуфта гирифтаасем инҷо. хуб чӣ шуд? ба нигина гуфта натонистед? ба нигина гуфта натонистам. баъд унҷо бародари азизи ман буданд, Сӯҳроб Шониёзов. мо ҳамкорӣ мекардем. ва ман ва ё илтимос кардам ки Сӯҳроб ако, илтимос ҳамина шумо гӯед ки дуэт хонетамон клип сабт кунем. майлаш. баъд ва ё гуфтан нигинапа розӣ шуданд. мо унҷа шитем, маслиҳатҳои клипа кардем ва ё дар хуҷанд омаданд, клип сабт кардем ва ҳамихе рафт. ин суруд машҳур шуд дар хуҷандам ва як сол ду сол бо бадеҳа накардем. ва вақте ки нигинапа дар шаҳри хуҷанд соли 2013 консерт монданд, мо тасодуфан ҳамин мавзӯъро сар кардам ман ки чӣ мешуд ки якте дигар бадеҳа хонем. мардум нақс қабул карданд. майлаш гуфтанд консерт ба 3 рӯз вақт дорем. ва ё аллакай рекламаҳои кардагӣ ва ё тайёрӣ ба омаданд ва ман гуфтам ки биёед як суруди нав хонем. ва суруди дар 3 рӯз кабутар будаму парвоз кардаме, ҳамон лаҳза ба дилдор расидаме.
این سرودی ماورگی است. ماورگی самарқандӣ бухорои سرودی халқӣ аст. راجع به بیوگرافی شما میخواستم چند سوال پیشنهاد کنم. یعنی شما درباره زندگی خود، درباره روز و روزگار خود کم اطلاعات دادید، ولی من میدونم که شما یک پسر هستید در اویلا، یگانه پسر، نه خواهر دارید نه برادر. در این باره حرف بزنید که چرا والدینتان دیگر نخواستند برای شما خواهرک یا دخترک به دنیا بیارند؟ این رو در کودکی سوال نمیدادید به پدر و مادر؟ حالی هم سوال ندادیم که ارزو. چرا؟ نمیدونم، من گفتم که جرأت نمیکنم سوال دادم. خیلی این خواستی خداوند است. البته یک پسر بودن این خوشبختی است. از یک طرف خوشبختی، از یک طرف من مثلا بعضی فکر میکنم که اگر شاید یک برادر یا دختر یا خواهر دارم، شاید با زندگی من دیگر خیلی میشد. لیکن حاضرم. میخواستید که داشته باشید؟ بله، چونه؟ شما گفتید که از یک طرف خوب است یا از یک طرف نه، یعنی همون طرفی نیش چی است از یک طرف؟ خیلی بسیار مبانی مردم میگردیم که ارزو بعضی اکو برادر خواهر با هم دیگر ساز نیستن. همونایی میبینم میگم که خیلی شاید ما یک تا یعنی از ترسیان که مناسبت با برادر ویران نشود این خوب است. یعنی من اگر برادر یا خواهر داشته باشم، من یگان وقت برای خودم امکانیت نمیدادم که مناسبت ما ویران شود. از کدام جهت خوب؟ من خواهر دارم، خواهری من نگینا منقلو است. من بسیار احترام میکنم. برادر هم دارید؟ برادر هم دارم. همه همین مخلصان برادرهای شما هستند. ولی یک پسرها اصلا کودکانی بسیار نازک، کودکانی بسیار زودرنج به وای میرسند. شما این گونه نبودید؟ من ایرکه نبودم که ارزو. یگان بار پدرم من به یگان چیزی میخواسته که ما گرفته دید نمیگفتم. سال 95 تا 2000 سال ما در خوجند زندگی کردیم. وقتی که پدرم اینجا آمدن فعالیت کاری رو در اینجا آغاز کردن، اونجا سالای وزبینی بود 95 تا 2002. اونجا بسیار عذاب کشیدیم و وقت زندگی کردن با رفتیم. خیلی عذاب. خیلی زندگی وزنی بود. مکتب میرفتم، من سومکای مثلا بچه های امکم میگرفتم میرفتم. من میفهمیدم که شرایط وزنی، نمیگفتم که پدرم من سومکی ناو گرفتید، من با پای افسر ناو گرفتید، من با لباسی ناو گرفتید. یگان بار گفتگی نیستم من. یعنی جزودانی پسر عمو رو گرفته به مکتب میرفتید؟ بله. پسر عمو جزدانش رو میداد به شما؟ بله. جنگ و خرخشه نمیکرد؟ نه، و یا از من کلانتر بودن و یا شرایطی گرفتن داشتن، یک سال میگرفتن، بعد یک سال من میبردم. پسری امکم پسری اما ما بسیار نزدیک هستیم، خودی رنگ اکو دودر خواهر. اکو ما اکو میگوییم، پسری اما شما خیلی اون وقت خیلی کیسش بسیار یک وقت موده بود. میخواستم همون شیما پوشم. همین معقول میتونه هم ما گیر او کو گفته میدادم، من میپوشیدم خرسان شده، یا کوته میکردم یا کالته میکردم. خیلی همون با ایرکه نبودم من. پدر شما سراینده بودند؟ سراینده. کریر خود رو همچون آوازخوان ساخته نتوانستند؟ فکر میکنم بله. چرا؟ راستی در اونجا هم شاید پول نقش میبازید، تو یک سرود رو ثبت کنی، در تلویزیون پخش کنی. بعدا شما از خوجند به روستا رفتید، به دهه رفتید. بله. چی مجبور کرد؟ همین شرایط سخت اجتماعی مجبور کرد که خوجند رو ترک کنید؟ شرایط مجبور کرد و پدرم فرزندی خردی هستند. من بسیار بیبی بابامون دوست می داشتم. وقتی که در دهه می رفتیم نمیخواستم که من در خوجند بیایم. میگریستم، گریه میکردم که من در همین دهه میمونم. و همین مهر شاید زوری کرد یا شرایط زندگی زوری کرد که ما با در غنچی رویم. به غنچی برگشتید. چگونه زندگی شما رو فرا گرفت؟ شما گفتید که از فقر اجتماع خوجند رو ترک کردید و رفتید به غنچی. در غنچی چی زندگی داشتید؟ در غنچی زندگی کردم با از شهر دیده آسان‌تر. یعنی آبچکاری، زمینداری، باغداری. بله. دادام اونجا به معرکه ها میرفتن. شما با کارهای کشاورزی مشغول بودید؟ بله. چی کار میکردید؟ چی میپروردید؟ غله میکاشتیم، پیاز میکاشتیم، کاروبی میرفتیم. همه کار کردگی من هم. بله. همین علف دوری میرفتیم.
مول داشتیم 4 و پای میرفتیم. از همه کاری دوست داشته شما میانی این همه کارهایی که گفتید پودابانی و گوچرانی و مثلا کوه دروی و از بین همه این کارها کاری دوست داشته شما کردن؟ دوست نمی‌داشتم. چرا شما گفتید نسبت به شهر روستا رو دوست می‌داشتید ولی روستا رو دوست می‌داشتید و کاری روستا رو دوست نمی‌دارید؟ من چی می‌فهمم؟ کار نکنید نمیشه. باید من می‌بینم که کار کردن در کار. چه من کار نمی‌کنم. یعنی روستا رو شما از کدام جهت دوست می‌داشتید؟ شما میگید که روستا رو دوست می‌داشتم اما باز میگید که کاری روستا رو دوست نمی‌داشتم. چی بفهمم؟ وقتی که جوان بودم من بسیار دوست می‌داشتم که نزد بابا و بیبی باشم. یعنی شما بسیار بلند رو دوست می‌داشتید. می‌خواستید در کنار بابا و بیبی باشید، یک نفر دیگر در صحرا کار کند برای شما تیار بیاد شما بخورید. صحرا داشتیم خیلی کار می‌کردم. چی؟ سرود نمی‌خواندید؟ خوشبخت حکیم افتگی سرونده داشتیم ما در دهه. حاضر در دوشنبه کار میکنم. من همونا نوازنده شدم. بعدی که از شهر به دهه رفتیم صنفای 6-7 بودم. من سینتزاتور مینواختم. توی میرفتیم پول کار میکردیم. با خوشبخت. با کار خوشبخت. و از همونجا من پولم رو جمع میکردم با نیتی خدا میگم سرود ثبت ترانه. وقتی که صنفی نو رو ختم کردم من سخت نمیخواستم که من صنعتکار شوم یا در کالج صنعت تحصیل کنم. چرا؟ یگان ولی در نزد خود نقشه نگذاشته بودم ولی فکری معین نبود. چگونه بودند فکرها؟ یگان چی نبود. من یگان چی فکر نمیکردم که من کلان شم چی میشم دکتر میشم. پدر چی میگفت؟ پدرم هم چی نمیگفتن و یک روز گفتن که بچه‌م اگر خواهی من تو رو در آموزشگاه صنعتی صادرخان داخل کنم و من راضی شدم. با اسباب تنبور داخل شدم. من یگان بار تنبور نمیدونستم که چه خیلی این اسباب است. چرا به بخش سرایندگی ندار اومدید؟ پدرم خواستن که اول نوازندگی رو آموزم. بعد از داخل شدن آموزشگاه کالج من برای خودم مقصد موندم که من باید نوازنده خوب شوم. نگفتید که از کارهای پسندیده‌تان در دهه چی بود؟ گفتید که یگان کاری دهه رو دوست نمی‌داشتید. از همه کاری که چشم دیدنش رو نداشتید کدام کار بود؟ کام میرفتیم اکای آرزو و میروید و تراکتور با بار میکنید و میفرارید با خانه میدرارید. حالا در غنچه کی زندگی میکند؟ پدر مادر. من شنیدم که شما یک حوله بر هوایی خریدید از خوجند. به نیت پدر مادر آوردن گرفتیم که راضی کردن بسیار برای ما دشوار شد. چرا؟ خب پدرم میخوان که در حوله بابوگی زندگی کنن. شما یک نفری از اونها رو اگر آورده توانید دویومش حتما میآید چون که اونها از هم جدا بودن نمیخواهند. خانه داشتم. خانه پدریم. من در خانه پدرم زندگی میکنم. در اینجا هم وقتی که ما در خوجند بودیم پدرم خانه گرفته بودن. در آنجا زندگی میکنم حالا. و وقتی که من پدرم رو بیاید میگم شاید از خانه تنگیش نمیبیان. من گفتم که شما با اگر خانه وسیع درکه باشد من برای شما مهیا میکنم شرایط. این وظیفه ما است. و خانه گرفتم. انشالله نیتی پدر مادر در شهر آوردن در نزد خودم. بسیار میخوام. من میخوام که شما زودتر به این آرزویتان برسید. رحمان. چند فرزند دارید؟ 3 فرزند دارم. کلانی هم دختر است. 2 تا پسر. نامشون؟ عزت‌ماه، عالم جان، خرمشاه. من فکر میکنم که اکنون والدین شما به آرزویشان رسیدند. اگر میخواستند که یک خانه بچه با شور و مغل هر طرف بتازند و بدوند و بازی کنند این آرزویشان عملی گردید. چون که خرمشاه، عالم جان و عزت‌ماه این کودکانی هستند که همون خالیگاهی یک فرزندی شما رو پر کردند. بله. هر دفعه میگن با فرزنددار میشی دادا میگم آخه بس نمی و اکنون از من میبینن که یعنی پدر میخواد که شما 3 فرزند باشید. 3 فرزند باشم. بله. چی میگویند؟ حرکت کن میگم. چند فرزند داشتن میخواهید؟ وقتی که من جوان بودم این آرزوی جوانی بابام بیبیم 7 فرزند داشتن
яъне додом ино 4 писар 3 духтар буданд. Аз хурди манам ҳамин бобом бо ин 7 фарзанддор мешавам мегуфтам. Шояд 7 фарзанддор мешавем. Фарзанди бисёр насх. яъне байни Дамирбеке ки мусофиронро ба деҳа бурда меоварду Дамирбеки имрӯзӣ тафовут калон аст. ҳоло ҳам ҳарфи худро дар ҷояш зада наметавонед? Не мезанам, ҷояш биёд мезанам. Ман гуфтам ки баъд аз барномаи шумо тамом шояд дигар Дамирбек шавам. ба ҳар ҳол мо мехоҳем ки Дамирбек дар саҳна доим дигаргун бошад, яъне бо таронаҳои зебо, бо таронаҳои гуногун, бо либоси гуногун, бо оҳангҳои гуногун, ҳар навбат ҳар хел бошад, вале ботинаш ҳамин гуна пок бимонад. То нафас аст, то зиндагӣ аст, ҳамин гуна мисли дарьё бошад, шаффоф, зулол. Сипос Дамирҷон. барномаро инҷо ба анҷом мерасонем дӯстони азиз ва ман ба арзи ҳар яки шумо мерасонам ки Дамирбек дар YouTube канали расмии худро кушодааст. Сар бизанед, пайваст шавед ва таронаҳои Дамирбекро пайгирӣ кунед. Хайр. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store.